maal godhamee yaati na ibsime nama araarsuuf deemaa jira garuu mucattii dubbisaa jira waliin araarsuun wanta baay'ee haasoo hin eega. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtii bakkuma jirtanitti nagaa ta'a fayyaa wal baradhu. Ayyee kam jirtu kabajamtoota maatii keenya. Anis maqaan Firoo jedhama. Saahiba asuma Adaama. Aanaa Harooretti. Dhaloon si keessa. Dhaloonni godina Arsiiti. Godina Arsii aanaa kam? Aanaa Zuwaay Doddaa. Aanaa Zuwaay Doddaa warra beetanillee hin jirtanii jedhee waa'ee Sumayyaa wanta jiru akkuma agartanitti Sayyid Aarraan aarii keessa seennaan namni Aarraan wanta godhun beeku kanaaf daddafee murtii keessa akkan seenne nama guddaa fidee jira. ኑሮዬን የመን ላይ አድርጌያለሁ የመን ላይ ያደረኩ ማለት ነው። እንግዲህ ተፍጨረጨርኩኝ አቅሜን አልቻልኩም መሄድ አልቻልኩም ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደምታዩት ብዙ ነገር ሞክሬ ነበረ ምናምን በባህርም ለመሄድ ወስኜ እንደዚህ ጫፍ ላይ ስደርስ ተመለስኩኝ ማለት ነው። እና ሳስበው የባህሩም የማይሆን ነገር ነው ልጆችን ይዤ ማለት ነው። ጎርሳ ሲራ በርባዳ ጎርሲኔ እሺ ገለታው ሲንጀራ ድርሰትን ሙርቲ ከነ ምራት እርምጃ ፍራቱ ምራቲ ከለቲ አርፈኔኑ ድርሰ ያዱ ድርሰትን ገረሚታ ከዲም ማለከተው የእሙ ጀሪያሬ እርምጃ ፍራተ ሚጣና ከመከረገው ቤሁባ ድርሳ እንዳነቀባ ወዶ እርምጃ ፍራነንድራ ዋንሰን በጥሴትን ያዱ ቀባ ኦኬ ወከን ሳቤት ዲያቱለ መረቺሱ ቀባ jirani hayyoonni mari'achiisuu qaba. Gaafillee si gaafadha Arsii yoo taate waan hunda hin beekta. Namni tokko yoo fuudhuu barbaade jechuudha. Kaawwala qabee lammaffaa fuudhuu yoo barbaadu akkamitti adeemsi akkam meenatti sirriitti naa ibsi. Anillee beekuu barbaada. Dursa oduu biraan ga'een duratti nama hiriyyaatti dhiyaatan hiriyyaan mari'ata. Hiriyyaarraa kaasetiin eegalii galteen qabeenyi jiraate isitti dhiyeessa mataan isaatiin dura maatii ofiitti mari'achiisa. Hayyee karaan kun akkana jedhe yoo qabeenyi isaa gaa ta'e ni danda'a. Garuu dursee waan danda'u yoo taate waan qabeenya hunda sooratoo qabaate ta'e rakkoo hin qabu. Kan isis danda'e kan qabeenya mana saniin tunne yoo ta'e. Isii hayyamsisee fuudhamoo akkanumaan fuudha. Si hayyamsiisuu qaba jedha. Yoo siin hayyamteef malee yookaan hin danda'u. Hayyama malee hin taatu jechuudha. Hayyama malee hin taatu. Maalirree isaan osoo hin hayyamsiisiin fuudhee waan baay'ee uumame jechuudha. Isiin jalaa baddee ilmoota lama wajjin taawwala jechuudha. Jalaa baddee amma rakkina guddaa keessa jira. ከዳናይት ጋር ደግሞ አንድ ሚስጥር አለ። ምናልባት ዳናይት እኔ ማላቅ መስሎሽ ሊሆን ይችላል ግን እኔ ዝም ያልኩት ያኔ ዞሮ ቤተሰብ ነን። እንደገና ደግሞ የድሮ ታሪክ ከኔ በፊት ለተፈጠረ ነገር አይመለከተኝም ብዬ ነው ዝም ያልኩት። ግን አንቺ ማላቅ መስሎሽ ከሆነ ዛሬ እንድታቂ ነው። እኔ በውስጥ ምናምን ማውራት አቅቶኝ አይደለም ግን በጣም ስላናደርሽኝ ነው። አቺ ወደሞ ኢሲ ሶቆ ኦሶ ሄዱ ጀጥቲን ቶኮ አገርቴሞ waan fiduu barbaade beekamni sadaffaa godhu jedha beeku. Sumayyallee dubbattee mucaa kana hin sakkaa baay'ee shakkaa jira mucaa kana. Mucaan kun mucattiin waan yaadaa jirtu aniin beekaa duraanuu jetti dhageette. Ammas wanti hunda akkanatti ayyuu maal si godha ayyuu kunoo maraatu edda sirriitti hin qabne jaarsa kee kunoo. Dubbiin waan biraa keessa deemaa jirti. Ayyuu guddish falla. Kanaaf dursa taawukata lafaa fudhadhaatti taawukata buutee jedha Oromoo. Dursuma isiisa waan barbaachisu guutuu fi qaba. Gaafa si guutee dhisiin ni hayyamti. Waan barbaachisu waan isarraa eegamu hunda guutamee fi karaa sirriin teessisee akkana waliin jira. Kanaaf Samee wanti deemu kun gaafa ifatti ba'e immoo waxxeen
gogaa harreetiin diigamti gaafa waraabessi yuusi diigamaadha. Kanaaf dursee hayyamsiisuu qaba. Turiis dafii dhagamuu waan hin oolleef fuudheen isaa dursa of amansiisa keessa fi isis danda'u amansiisudha. Dhumarratti yoo amansiisin beeksisni maatiin daa'imni beektinaa qabeenyi sunis hin qisaasama waa hedduu keessa galuu danda'u. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiin kunoo obboleessi kiyyaa waan baay'ee isiniif ibsaa jira. Amma garuu waan tokko osoo sirreen ayyullee sumayyallee osoo hin argin jechuudha. Sa'iid kunoo Yamanitti deemee amma mucattii wajjin wanta godhaa jiru sumayyallee dubbattee sumayyaan hin shakkaa duraanuu deemtee mucattii agartee jettee dubbatti. Cirraashuma akka fagaattu godhaa jirtaa Sa'iid. Ayyuun guddisitti dhalatte አዩ ጉድሽ ፈልቷል። አሁን የትኛውን በረኪና እንደምትጠጪ አላውቅም። በረኪና ከማከል ይዱልም ቤኩ አዩ ጉድሽ ፈላ ስርት ይሸከል ጉድሽ ፈላ። በቃ ደጋሚ ይኸው ምን አይነት በረኪና እንደምትጠጪ አላውቅም። ከዳናይት ጋር ደግሞ አንድ ሚስጥር አለ። ምናልባት ዳናይት እኔ ማላቅ መስሎሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ ዝም ያልኩት ያኔ ዞሮ ቤተሰብ ነን። እንደገና ደግሞ የድሮ ታሪክ ከኔ በፊት ለተፈጠረ ነገር አይመለከተኝም ብዬ ነው ዝም ያልኩት። ግን አንቺ ማላቅ መስሎሽ ከሆነ ዛሬ እንዳቅ እንድታቂ ነው። እኔ በውስጥ ምናምን ማውራት አቅቶኝ አይደለም፣ ግን በጣም ስላናደርሽኝ ነው። አካሄዱ ግን ትክክል አይደለም። ጉድ ፈላ አዩ ጋር ሱመያ የተናገረችውን ሰምታችኋል። ኑሮዋን ጀምራለች፣ መኖር ይቀጥላል ብላ የመን ላይ ብቻዋን ተከራይታ እሷ ያለችበትን በትዕግስት ከመጠበቅ ይቅር ጭራሽ እየጣርኩና እየሞከርኩ ያለሁትን ነገር እያበላሸብኝ ነው። እኔ ወደ አንተ እንድትቀርብ ብዙ ነገር እያደረኩ ከሱመያ ጋር እያወራው አንተ ግን ጭራሽ እያበላሸው። አስብበት። አኒ ሲሬሱፍ ዴማ ጅራ ወብሌሰኪ ጀዴ ጀቹዳ ወንተ በዴሰን ሲሬሱ ዮዴሙ ኢኒ ዋን እንታኔ ኬስ ሲራ ማል ጎድሜ ያቲና ናይብስሜ ናም አራርሱፍ ዴማ ጅራ ገሩ እንጨቲ ዱብሳ ጅራ ወሊን አራርሱን ወንተ ባዬ ሃሶይኔ ገሩ አማ አርቴ አሪ ጉዳ ኬስ ጅርቴ አመሙ አከም ጎዳን ከናፍ ሳላቹ ኦብሳዋን ሪያን ጀዴ ገተኒ ፍራቱ ዳመለ ጀርጀራኒቲን ሩጃ ብራ ፍራቱ ከን ጫሉ በለሰ መለ ኦብሳ በርባቸስ ከሰቱ ወንተ ኦብሳ ቀሙን ዱኒ ደቀባማን ታለ ኦብሴ ዋን ሪያን ሱን ጀዴ ኤገቱ ቀባን ከበጀምቶታ ፊጃለተምቶታ ማምቲ ዋሶ ቤሬ ሶብን እንጅሩ ጎርሳ ከበርባችሱ ጅራ ነመ ባየ ኢሲኒሌ ጎርሳ ኢሲኒራ ኮሜንቲን በርባዳ ኮሜንቲ ኢሲኒራ ሂኔጋ ቻናሊ ሰብስክራይብ ላይክ ጎዳ ኢሲን ጃለዳ ከበጀምቶታ ፊጃለተምቶታ ማምቲ አዩ በላምቡቴ አዩራቲ በላቡቴ ይቹዳ አዩን አመ ማለከታቱን ቤኩ አማን ቦዳ ወንተ ጅሩ ከወጅላሉ ተአ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።